Wat op my ons ook, ja. As ons blaai by die boek Judas, waar saam met my, Judas asseblief. Ons het nie die skriflesing gedoen, né? Ja, so okay, that's okay. So wat is dit? Okay, ek gaan lees vanaf vers 1, en ons moet die hele boek lees, so ek kan preek op die laaste verse. Judas, 'n diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat geroep, en God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewe is. Want sekere mense het ingesluit wat lang tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van onsse God verander in ongebondenheid en die enigste heerser, God en onsse Here Christus verloon. Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here, nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongeloofig was, omgebring het. En die engele, wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar, soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoorheer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Tog besoedel ook hierdie mense, net so in hulle dromere, die vlees en verag die heerskappy en laste die heerlike wesens. Maar toe Michael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Here bestraf jou. Maar hierdie mense belaste alles wat hulle nie ken nie, en alles wat hulle soos die redelose diere op natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle te gronde. Wie hulle, want hulle het die weg van Kaan bewandel en omloon hulself in die verleiding van Biliam gestort en in verset van Korach omgekom. Hulle is skanvlekke in julle liefdemaaltye, wat sonder vrees saamfees hou en hulself voer, waterlose wolke deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer, wat sonder vrugte is, 2 maal gestorwe, onwortel. Woeste golwe van die see, wat hulle eie skandes laat opskyn, dwaalsterre, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. En Henog, die 7de van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000-talle, om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense, om hulle te straf oor al hulle goddelose werke, wat hulle goddelooslik gedoen het,
en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Hulle is mimmeredes wat oor hul lot kla en volgens hulle begeerlikhede wandel en hulle mond spreek trotse woorde terwyl hulle mense vlei ter wille van voordeel. Nou kom ons by die preek, maar julle geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skerig maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. En julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys, waaronder moet julle met vlees red, deur hulle uit die veer te ruk. En ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. En hom, nou wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar en julle sonde gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons vra vir U help vanoggend om deur die Gees ons ore oop te maak om die waarheid te hoor, sodat ons nie soos hierdie mense kan aangaan nie, maar optree soos U wil ons moet doen. En ons weet, U kom enige oomblik kan U terugkom vir ons. So ons moet wel oplet wat U sê in die skrif vanoggend. Help ons deur hierdie preek te leer en veranderings te maak in ons eie lewens as ons moet. En ons Here te verheerlik met ons hele lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons leef nou in 'n wêreld wat lyk asof dit verskriklik skeef geloop het. En op soveel vlakke. Ons is daagliks soveel nade aan kernoorlog en die derde wêreldoorlog. Die geopolitical spectrum daar buite is nogal neerdrukkend om oor te lees. Wat nog te sê van ons eie politiek wat in ons geliefde land aan die gang is. Nou, in vervloë dae was die een plek waar mens stabiliteit, helderheid van denke en toevlug van boosheid in die wêreld kon vind, die kerk. Na 9/11 was die kerke vol vir 3 weke. Na COVID het die kerke vinniger leeggeloop as wat jy kan dink. Dr. Bob Jones het vir ons gesê dat 1800 kerke in die VSA elke maand hulle deure sluit. Die kerk was voorheen die pilaar van waarheid, wat die kompas kon terugbring na die ware nood en gespanne sinnewees kan kalmeer, benoude harte kan stilmaak, hoop kon gee waar hoop in die wêreld misluk het, lig kon gee in die diep duisternis en die liefde van Christus kon demonstreer waar die liefde van die wêreld gefaal het, met verpletterde lewens wat oor die landskap gestrooi lê. Maar treurig genoeg het die kerk so te sê sy eie koers verloor. Het self met die wêreld gevul geraak en lyk dus baie soos die wêreld. Soos die
apokaliptiese verwoesting wat ons nou in Gaza, Myanmar en Thailand sien. Soos die aanslag van vulkaniese lava in IJsland, wat door die suidelike landkruid met elke vulkaniese uitbarsting gereed om Grindavik te omhul en te vernietig. So het die kerk dieselfde uitbarstings van valse lering gesien. In so 'n mate dat om ware waarheid deesdae in die kerk te vind, amper soos is om 'n naald in 'n hooi met te soek. Die kerk is besoedel met valse apostels, valse leraars, vroue pastore en selfs LGBTQ++ wat ook al, of wat hulle self ook al noem, losbandige, sogenaamde pastore wat almal nie voldoen aan die kriteria vir die posisie soos uiteengesit in die skrif in 1 Timoteus en Titus nie. Ons het pas Judas 1 tot 16 gelees, wat in die eerste eeu beskryf het wat reeds met die kerk aan die gebeur was. En dit het net versnel tot op die punt waar kerke slegs 'n naam bestaan met die onsigbare teken van Ichabod. Die heiligheid van die Here het gewyk, geskryf oor hul wit gekalkte torens of fabrieksgrote geboue. Ons lees van dit in 1 Samuel, hoofstuk 4 vers 21, ons lees en sy het die seentjie Ichabod genoem en gesê, die heiligheid is weggevoer uit Israel, omdat die ark van God geneem is en vanweë haar skoonvader en haar man. Judas het die toestand van die kerk beskryf wanneer die Here Jesus kom en wat geoordeel sal word deur hom, uit wie se mond 'n tweesnydende swaard kom en wie se oë soos vuurvlamme is. My vriende, dit is die toestand van so baie sogenaamde kerke. Hoe moet ons reageer? Hoe moet ons leef in tye soos hierdie, wetende dat elkeen van ons eendag voor die Here sal moet staan en deur hom geoordeel sal word as gelowiges. En ek, jou pastoor en leraar, sal dubbel geoordeel word vir wat ek in sy kerk leer. Ons almal behoort aan die Here as ons weergebore is, want ons is elkeen gekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus. En die Heilige Gees woon in ons, sodat ons nie net kan doen soos ons wil nie. Hoe moet ons dan lewe? En Judas roep die gelowiges, die heiliges in die kerk, ons op om ernstig te stry vir die geloof, en dit is hoe ons dit moet doen. Hy sê daar in Judas 1 vers 17 tot 19, maar julle geliefdes, onthou die woorde wat van tevore deur die apostels van ons Here Jesus Christus gespreek is. Hulle het nie vir julle gesê, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hul eie goddelose begeertes leef. Hulle is die mense wat verdeeldheid veroorsaak, wêreldse mense wat nie die Gees het nie. Hulle is ongelowiges. Now, I want to take you to 2 Timothy chapter 4, but I want to just read in the Amplified Bible, the job of a preacher. Because Paul states it clearly. And Paul has just said the same thing that Jude said, that in the last days, difficult times will come. And he gives a whole list in there in 2 Timothy chapter 3. And he ends up and he says, how do we get this right? How do we stand firm? And that is, we stand firm on the Word of God. Because the Word of God has been given by inspiration of God
and is profitable for doctrine, for teaching, for rebuke, etc., so that we can live righteous lives in this time. And then he goes on to chapter 4, and he says, I'm about to depart from this world. And Paul was executed for his faith. And he says there in 2 Timothy 4, I charge you, talking to Timothy, in the presence of God and of Jesus Christ, who is to judge the living and the dead, and in the light of his coming and his kingdom, herald and preach the word. Keep your sense of urgency, stand by, be at hand, be ready, whether the opportunity seems to be favorable or unfavorable, whether it is convenient or inconvenient, whether it is welcome or unwelcome. You, as preacher of the word, are to show people in what way their lives are wrong, and convince them, rebuking and correcting, warning and urging and encouraging them, being unflagging and inexhaustible in patience and teaching. Talk about the Bible Amplified. And the Amplified Bible is an excellent Bible because it amplifies the words of Scripture. In the Greek Bible, some of those Greek words can have up to 10 different meanings. And depending on the translators, sometimes it's which meaning do they determine to go with. So this lady who wrote the Amplified Bible, she just brings up all the Greek nuances that there can be in the Amplified Bible. And Paul goes on to say, for the time is coming when people will not tolerate, endure sound and wholesome instruction, but having ears itching for something pleasing and gratifying, they will gather to themselves one teacher after another to a considerable number, chosen to satisfy their own liking and to foster the errors they hold, and will turn aside from hearing the truth and wander off into all myths and man-made fictions. And that's exactly what Jude has been telling us in his story. Peter says the exact same thing in 2 Peter chapter 2, and 3 John tells us that Diotrephes was one of these wicked people in the church, unsaved, forbidding the people to have visiting preachers come in to the church, and then if anybody invited them to their house, then he'd put you out the church as well. And such wicked people were there, even in John's day. The book of Revelation. If you take your Bibles, go to Revelation chapter 2. Openbaring hoofstuk 2, where Jesus Christ is giving a critique of his church in these last days. Verse 14. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodste offers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nicolaïte wat ek haat. The Nicolaïte, the clergy that some of these churches have with all their robes and collars and all the stuff that they have. That was the one church, and dan ook in hoofstuk 2 vers 20. Maar ek het enkele dinge teen jou, this is the church at Thyatira, dat jy die vrou Isabel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf, in 'n groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sedelik doodmaak, en al die gemeente sal weet dat ek is wat neder en harte deursoek,
en ek sal aan elkeen van hulle gee volgens sy werke. Wow. The Lord is quite serious about this, and quite serious about what is taught in His church. Now, how are we supposed to conduct ourselves in the church? And so, the first thing that He said, remember, onthou, the Apostles' teaching, in ander woorde, onthou wat die Bybel sê oor hierdie mense. Moenie ergens anders soek nie. Soek waarheid in die Bybel, want die Bybel is God se ewige woord. Moenie verbaas wees nie wat gaan aan in hierdie tye. God het gesê dit sal gebeur. Maar soek nie ander plekke nie. Gaan terug na jou Bybel, sit, leer jou Bybel, lees dit en sê of dit waar is. Dis hoekom ons bemoedig jou om jou Bybel te bring kerk toe, sodat jy kan my check wat ek preek en sien vir jouself wat staan daar in die Bybel. So, ek het gesê, die eerste ding, onthou die woorde van die apostels. Kom saam met my na Efesiërs, hoofstuk 4, vers 11. Just go quicker this way. Sien, ons lees daar en hy het gegee sommige as apostels, daar is geen apostels nou wat leef nie, vandag nie. Die apostels van Jesus Christus nie. Jy moet die Here gesien het, toe hy weer opgestaan, toe hy opgewek is uit die dood uit, en jy moet deur hom geleer, you must be taught by him, have been taught by him personally. Okay, that's a qualification for an apostle. So all these apostle churches and all of that, it's got nothing to do with the apostles in the Old Testament, the New Testament. The apostles were given special commissions, and yeah, they had gifts and extraordinary abilities. To people died if they lied to the apostles, and they could raise people from the dead. There are no apostles alive today. So hy het gegee sommige as apostles, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat so skolwe, geslinge heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreiging van die mense, deur sluiheid om lustelik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, en wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Ons moet lief mekaar wees vir mekaar. Ek het verwys na 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif, insluit Ou Testament, Nuwe Testament, Openbaring van Genesis tot Openbaring hoofstuk 22. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering. You can't leave out books in the Bible. Alles is ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terugwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.
Die tweede ding wat ons doen, onthou die Nuwe Testament briewe. In ander woorde, ons moet ons Bybels lees en leer ken. Alles van Handelinge tot Openbaring. Dis die briewe aan die Nuwe Testament te kyk. Ons leef in daai tyd. Dit is die tydperk van genade, die dispensasie van genade. Ons leef in hierdie tyd na die opstanding van Jesus Christus. En alles wat gebeur, sal gebeur tot by die einde van Openbaring hoofstuk 22. Derdens, ons moet onthou die Ou Testament voorbeelde wat in die Nuwe Testament aangeteken is. In 1 Korintiërs hoofstuk 10 Paulus het geskryf en hy sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see en almal dieselfde geestelike spys geëet het en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees en slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgodedienaars, soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange opgekom. En moenie memoreer soos ook sommige van hulle gememoreer het nie, en hulle het deur die verderwe omgekom. Maar al hierdie dinge het oor hulle oorgekom as voorbeelde. En dit is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeu gekom het. The Old Testament is there as an example, voorbeelde vir ons, dat ons nie dieselfde dinge doen as wat hulle gedoen het nie. If you go back to Sodom and Gomorrah, people ask, so Sodom and Gomorrah comes up today, especially with all the LGBTQ thing. Why isn't God sending fire down from heaven on these people? Why doesn't He just destroy them off the world today? Why doesn't He do it again? Because He gave an example. That was a voorbeeld. He gave an example. And we are not living in that time period. We are not living in that dispensation. We are not under, before, that was even before the law. We are not even living under the law. Ons is in die tydperk van genade. And what does He say? He says, you are piling up your sins all the way to heaven. You are adding to your sin. So it looks like you're getting away with it because you think God is okay with it. And so it's okay because the lightning hasn't come down. I seem to be alive. Life's going pretty good. I'm getting away with this. It all looks roses. But God says you're piling up your sin. And when He comes back in hoofstuk 19 in Openbaring, dan sal hy hulle oordeel. As hulle voor hom staan, daar by die groot wit troon, ongelowiges. Want dis ongelowiges wat so maak. Dan sal hulle sien wie die regte God is, Jesus Christus. En daai tweesnydende swaard wat in sy mond is, bewys na die woord van God. Hy sal sy woord gebruik en sê, dit is wat my woord sê. Gaan weg van my. Ons moet baie versigtig wees.
Dan moet ons onthou die woorde wat Jesus aan hulle gespreek het en wat hulle aan ons oorgedra het deur die Heilige Gees in Johannes 14. Kom kyk daar, Johannes 14 vers 25. Sien, Jesus het sy apostels geleer toe hy op aarde was, en ek het julle tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die trooster, vers 26, die trooster, die Heilige Gees wat die Vader my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na my vrede gee, ek gaan julle nie soos die wêreld gee nie, ek gee aan julle nie. Laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie. So, alles wat hy geleer, die Heilige Gees gestuur, en die Gees het die apostels sy woorde geleer, en toe het hulle dit uitgeskryf vir ons. Dan onthou hulle, sodat jy nie vergeet nie. Ons moet ons daagliks daarin herinner, anders vergeet ons wat die woord van God sê. Petrus het so gesê 3 keer in 2 Petrus hoofstuk 1. Ek sê, ek herinner julle aan wat gaan gebeur. Kom kyk daar, 2 Petrus 1. Hy sê, maar genade en vrede vir julle verbede word deur die kennis van God en Jesus onze Here. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrucht dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrucht, en by die godsvrucht die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. En as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onze Here Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle heel dus te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onze Here en Zaligmaker Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie. Alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie teenwoordig is, om julle deur herinnering op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my teenwoordig ophande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van onze Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaar het. En hierdie stem met ons uit die hemel hoor, kom toe ons saam met hom op die heilige berg was.
En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. The Word of God is not open for private interpretation. The Word of God interprets the Word of God. And you can search through the Word of God. And the Holy Spirit is the author. So He will use His Word to interpret the Word of God. En dan onthou die Here wanneer jy aan die tafel, die Here se tafel deelneem, dan onthou, hy kom weer enige tyd nou, dan onthou jy sal voor hom moet staan. 2 Korintiërs 5 vers 10 staan daar, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Hy praat nou met die gelowiges, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. We're all going to stand before Christ and He's going to check us out, and all our works that we've done are going to come before Him, and the wood, hay, stubble is going to burn up. I think there might be a bonfire next to me going there, and then He's going to look and see, is there gold, silver, precious stones. Then He'll reward you and place you in some position in His kingdom. In Corinthians 3 sê dieselfde. So everything that you do, doesn't matter what you do, today, tomorrow, is all recorded in heaven. Everything. For the saved people as well as the ungodly. Ungodly are piling up their sins. Yeah, we're piling up our lives, and hopefully our good deeds are going to be enough to get some gold, precious stones and silver so that we can get a good place in heaven. Jesus said, I will reward you. I will lay up for yourself treasures in heaven. Don't make your life about this world. He's going to destroy it. Dan sê Judas, die tweede ding wat ons moet doen, in vers 20, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Bou jou eie geloof. How do I do that? How do I build my own faith? How can I make my faith stronger? Romeine 10 vers 7, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. I read the word of God. I see what it says. It's talking to me. Every time you open this book, God is talking to you. You. Not anybody else. You. When you read this, what's He saying to you? What is He saying to you? He's never ever going to tell you to go against His will. Ever. So forget that. Okay? He's not going to rubber stamp your life. He's trying to make you more like Christ. He's sanctifying you. Heilig maak het. So, I build my faith by having a plan to read this book. I read it. Ek mediteer op wat ek lees. Dan memoriseer wat ek lees, 'n vers of iets, en bedink dit gedurende die dag. En gebruik dit gedurende die dag. The Lord cannot speak to you. I was explaining to somebody this week, they were in my office, and he was saying, I'm lonely, I don't hear the Lord, I don't know where the Lord is. And I said, well, what do you do with your life? I'm working, and I work in this place, and there's people swearing and carrying on all around me, and then what do you do? And I said, how does the Word of God feature in your life?
He said, no, so he takes his phone and he says, yeah, I get a verse every day, it gets sent to me. I said, is that it? No, then I go on TikTok, and then I check, and I scroll, and I listen to things, and all of that. So I said, you get one verse sent to you, then you spend probably about 2 hours on TikTok, and scrolling down, and looking at junk, and all this stuff, and everything. I said, the problem is God wants to yoke you to himself. And he said, we must come in the yoke, and his yoke is easy. It's light. And he will pull the weight in your life. But the problem, you over here. And all you're listening to is noise, so you'll never hear it. You'll never hear God, because you're too busy here in the world. You need to dump all that stuff. Take this Bible, get alone, get up early in the morning, take a time late at night when you get home, etc. Half an hour, take your time, make a plan. I'm going to read through the Old Testament, the New Testament. I'm going to read through Psalms. I'm going to read through His Word. Somehow I'm going to make a plan to get a consistent pattern into my life. And then I'm going to come next to Him in that half an hour, no distractions, me and Him. And I'm going to listen to Him. I was watching Corrie ten Boom, another short clip, and she said her and her sister Betsy would be walking around the concentration camp. They were told to get up like 4:30 in the morning, and they only had to be up at 5:30 for breakfast, but their particular God got them at 4:30 and made them walk around the camp. And she said they would just walk along, and then Betsy would be talking to the Lord, praying. And then they'd both just be praying along. And then she said sometimes the Lord would also talk to them. Both of them in their spirit. And answer them directly. Wow. See, but I can't come here if we're making a noise here. We have to build ourselves up on our faith. The only way to build yourself is om die woord te leer ken. And to carry on reading, because this is God's living word. He can talk to you off any page in this whole Bible. He can talk to you, it's His word, it's alive. There's no other book like this. There's no others, not another commentary, not anything. This is Him talking to you personally. And we should get used to that. Okay, we're getting there. Third, bid in the gees. Jy sê, in die Heilige Gees bid. What does it mean to pray in the Spirit? And I've been teaching this to Faith Fellowship now as well. To pray in the Spirit is to, when you've read something and you've discussed that with God and you're busy talking to Him and that, you pray that. It's praying in accordance with the Scripture. It's not some ethereal thing that's just going to happen. It's not tongues, please, no. It's you praying according to Scripture. Gaan dan hier, maak disciples van alle nasies. Here, hoe kan ek dit doen? Geef my geleentheid om met iemand te praat vandag oor die evangelie. See, that's praying in the Spirit. This is praying, God wants you to do that. So now pray in accordance with that. Or there may be something that He wants you to stop. En sê, Here, help my, gee my genade om dit af te lê en wat U wil hê ek moet doen in plek van dit aan te sit in my lewe. And help my met dit, Here. Praying in the Spirit. It's not praying for Auntie's big toe to get healed and all of that. You never see that in the Bible. You see spiritual prayers to get closer to the Lord, to be in tune with Him, to do His will. And I'm not saying you can't pray for your auntie's toe. Okay, you can. He knows you and He hears you. But om te bid in die Gees is om te bid in die woord, uit die woord uit. Okay? Om 'n vuur in julle self in die liefde van God bewaar. Julle self in die liefde van God bewaar. Gehoorsaam
God, van Johannes 14 vers 15, ons lees, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Bewaar my gebooie. Keep my commandments. Wow. 3 words. Sorry. Lord, how can I love you? Do what I tell you. Wow. You know that can save somebody's life. And I mean, you could be walking down the road and God will say to you, I want you to give a Bible to that one sitting there. That Bumala sitting there next to the... It's the last person you think can even read. And you take the Bible and say, yes, Lord. And you give it to him. And he reads that and gets saved. He can save your life in many other ways. If you listen to him and do exactly what he tells you to do, it will change your life radically. Then he says, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Christus tot die ewige lewe verwag, leef in verwagting. Die Here kom enige oomblik. Okay? Titus 2 vers 11 tot 15. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon en getoon, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Hy kan enige oomblik terugkom om ons weg te raak. Kyk, 1 Thessalonisense hoofstuk 4 vers 13 tot 18 ook. Ons moet barmhartig wees. En dan sommige wat twyfel, sê Judas in vers 22, moet julle barmhartigheid bewys. Wees barmhartig teenoor die swakke broeders en neem die tyd om hulle in hulle geloof te bevestig. Bewys barmhartigheid. Don't get upset with people when they fail. Come alongside, show them where they're wrong, be merciful. Mattheus 5 vers 7, Mattheus 5 vers 7, I'll just show that one. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal die barmhartigheid bewys word. Okay? Deel die evangelie dringend. Judas 1 vers 23, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vee te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Die opdrag van die kerk is om uit te gaan, om die hele wêreld die evangelie te gee, disciples te maak, hulle te doop, en dan hulle te leer, alles wat in die Bybel staan. Okay? Ons tree op dan in 2 Korintiërs 5 vers 20, ons tree dan op as gesandte om Christus voor, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus voor, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So moet ons leef. Barmhartigheid wees en gereed om die evangelie met ander te deel. Corrie ten Boom weer, haar pa was 'n horlosiemaker, en eendag gesê, my naam is op die deur, Corrie, maar dit moet God se naam wees, want alles wat ek het, kom van hom af. En sy sê van sy pa, hy was 'n oorgegee horlosiemaker. Have you given yourself to God? Can He use you any which way He wants? Are you available to be used by Him in the workplace?
You cannot divide your Christian life. Well, I come to church and I'm a Christian, and then we all smile at each other and we're nice to each other. And then you go out in the world and then you carry on like a pagan. It doesn't work like that. Whatever you're doing, do as unto the Lord. Your whole life, this must encompass your whole life. So vir 'n Christen is daar geen verskil tussen heilig en wêreldlik nie. Ons leef elke dag as 'n bediening, oorgegee aan hom en sy gees. En hy het gesê, wees vervul met die gees, die Heilige Gees. Dit is 'n opdrag. En laastens, sê Judas, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vee te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Ek sê, daar evangeliseer self die onlieflike is. Miskien ook die valse leraars. Dit sluit in al hierdie valse leraars, as jy kans kry. Maar watch out. When you go to get the pig out of the mud, what's going to happen? You're going to get splashed. Be careful you don't like the splashings. That's what it's saying. Hustle. Share the gospel. Don't get involved in what they're doing. Be there to share the gospel. And then we move on. En dan ten slotte, laaste 2 verse, aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sondige gebruik vir sy heerlikheid te stel met gejuich. Hierdie vers gee ons groot troos om te weet dat maak nie saak wat in hierdie lewe gebeur nie, ons redding veilig is in ons God en verlosser Jesus Christus. Ons word gered deur genade alleen, deur geloof alleen en voltooide werk van Christus alleen op Golgotha, sonder werke. En hy is die een wat ons huis toe sal neem om by hom in die hemel te wees en verheerlikte liggame, sodat ons vlekkeloos voor ons God kan staan. Wat moet ons doen? Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. In 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle dan eet of drink of enige iets doen alles tot verheerliking van God. Alles. Mag die Here jou seën terwyl jy getrou bly aan sy woord en daarna streef om hom met jou hele lewe te verheerlik. Amen.